Leubeh Ambiya nyata, nyata mukjizat Tuhan, Tuhan hadirat, hadirat yang berkuasa, Tuhan hadirat yang berkuasa, dari bukit tinggi, tinggi martabat, tanda, tanda alamat, alamat Rasul mulia, tanda alamat Rasul mulia. Leubeh di Daud patut megatan, suara mengenangan besar, karena kita gak kuasa kuat, sanggup melipat kuasa menilai. Jasad lam apui raya, tubuhan bijak tulis hancacat, di dalam surat dapat baca. Leubeh, Leubeh Ambiya nyata, nyata mukjizat Tuhan, Tuhan hadirat, hadirat yang berkuasa, Tuhan hadirat yang berkuasa, dari bukit tinggi, tinggi martabat, tanda, tanda alamat, alamat Rasul mulia, tanda alamat Rasul mulia. Leubeh mukjizat Nabi Muhammad, kenan menghadap bandum Ambiya, anggapan Allah lepas berangkat, malam Mi'raj Lailatul Asra. Kitab Al-Quran dalam syariat, sampai kiamat seubahana, jadi pedoman ajam dan Arab, agama lengkap pansigam dunia. Leubeh, Leubeh Ambiya nyata, nyata mukjizat Tuhan, Tuhan hadirat, hadirat yang berkuasa, Tuhan hadirat yang berkuasa, dari bukit tinggi, tinggi martabat, tanda, tanda alamat, alamat Rasul mulia, tanda alamat Rasul mulia.
Dalam. Dalam. Tak betul je. Hamba je. Gerak. Pak. Hah? Pak. Ya, ada orang. Dan Pak Nelly, Pak. Duk. Oh, Bolang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bihi ya hasulana kullul mula ya hasulana kullul muna Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bihi ya hasulana kullul muna ya hasulana kullul muna waj'al Allahumma min awliyaikal faizina ya Allah waj'al Allahumma min awliyaikal faizina ya Allah waj'al Allahumma min ulamaikal amilina ya Allah waj'al Allahumma min syuhadaikal kamilina ya Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bihi ya sullana kullul muna ya sullana kullul muna Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bihi ya sullana kullul muna ya sullana kullul muna waj'al Allahumma min awliyaikal faizina ya Allah waj'al Allahumma min awliyaikal faizina ya Allah waj'al Allahumma min ulamaikal amilina ya Allah waj'al Allahumma min syuhadaikal kamilina ya Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bihi ya sullana kullul muna ya sullana kullul muna Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bihi ya sullana kullul muna ya sullana kullul muna waj'al Allahumma min awliyaikal faizina ya Allah waj'al Allahumma min awliyaikal faizina ya Allah waj'al Allahumma min ulamaikal amilina ya Allah waj'al Allahumma min syuhadaikal
الكاملين يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد به يحصل لنا كل المنى، يحصل لنا كل المنى. اللهم صل على سيدنا محمد به يحصل لنا كل المنى، يحصل لنا كل المنى. وجعلنا اللهم من أوليائك الفائزين يا الله. وجعلنا اللهم من أوليائك الفائزين يا الله. وجعلنا اللهم من علمائك العاملين يا الله. وجعلنا اللهم من شهداء